Nedavno istraživanje CEDEM-a pokazalo je da je još uvijek veći broj protivnika članstvu Crne Gore u NATO. Nenad Koprivica iz CEDEM-a kaže da je taj procenat 8% manji u odnosu na ranija istraživanja. Primjetan je i blagi rast podrške članstvu, ali i onih neopredijeljenih. Za koordinatora komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO, Nebojšu Kaluđerovića, bitan je trend rasta podrške koji je, kako kaže, nesporan, iako je njihovo istraživanje radio Ipsos drugačijom metodom. Posla će biti i narednih godinu, najavljuje Kaluđerović, koji je siguran da ćemo do kraja 2015. zaslužiti pozivnicu alijanse. NATO je tema podložena dnevnoj politici, zato traži razgovor, prisutnost, jer ukoliko nije u fokusu slično kao između izbornih ciklusa, broj neopredjeljenih birača raste. Brojki i procenti umiju da zbune. Da bismo dobili jasniju sliku CEDEM-ovog istraživanja u vezi članstva Crne Gore u alijansi, ono je upoređeno sa onim iz prethodnog perioda. U odnosu na istraživanja koje smo radili prethodne godine, u martu 2013. primjetan je pad protivnika, dakle tada smo imali 53,8, sada imamo 45, dakle primjetan je pad onih koji se protive učlanjenju i blagi rast podrške sa 31 na 35 onih koji su za. Otkako je prije nešto više od godinu vladin komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO prionuo na posao, za provjeru svog rada angažovali su, kažu, renomiranu istraživačku kuću. Njihov način rada jeste drugčiji od CEDEM-ovog, ali za koordinatora Nebojšu Kaluđerovića najvažnija je suština oba istraživanja. I jedno i drugo istraživanje je pokazalo trend rasta onih koji su za članstvo u NATO i stanovit pad onih koji su protiv. Znaju u vladi da nema stajanja. Otvorili su dijalog za pristalice, ali protivnika članstva Crne Gore u alijansi. Tako će biti i u buduće. Mi smo pozivali sve predstavnike svih dijelova našeg društva, jer smo smatrali i smatramo da je to pitanje od nacionalnog značaja, uključujući i tvrđe protivnike NATO. Očekujem da opet kad ta tema više bude u fokusu, da će interesovanje javnosti svakako biti drugačiji. Svakako mislim da je neophodno i da se ostali segmenti društva, pored civilnog sektora, medija i tako dalje, da se uključe svakako i političke partije, jer je to nekakav način da se najdirektnije dopre do samih građana. Obaveza i zadataka ima, ali i odlučnosti da se završe. Provjera će biti krajem iduće godine, kada će se sastati ministri vanjskih poslova 28 država članica alijanse. Za to vrijeme mi ćemo kroz 5. godišnji nacionalni plan, koji se ovoga puta još zove intenzivirani i fokusirani dijalog, učiniti sve da do tog poziva dođe. Ja sam ubijeđen da će se to tako izdešavati, jer ne vidim iskreno neke ozbiljnije prepreke na putu koji je ispred nas. Članstvo u NATO je posao svih segmenata društva. Pojačanih aktivnosti će biti sve zarad ostvarenja našeg spoljnopolitičkog prioriteta.